Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan, nata kapakatilang busam kanaw misis at akad iswang sambayan. Kinarhinga sundo isang kerajaan sorga kung si dot kaswabon diti, kano kagihayad patilang bus, dot kapag yampay mayad kabaktian na kaswabon, makian wehad alumi sa piramutan, o sanong at kayong kakatandahay, kayanan dahay, gisam dat asimbayan ng atibus, ipalajaran dat awayan dat kasuang da iginaw dahay. Ang paingkanagi kapurimanan dahay, natarimon dahay da insana nit susunod no niyampay ginawa dit asiriba. Sumambayang gihay montakot ay bacaan maraton pamuridan dit timpu dadanda da pendalanon isuanggat bahasa Malaysia moy dot itamodan kadaw nga korikot am katilambus am kanu manahak dot ay pagangatan di alumis montakot insanan makikinaw. Tinasambayang dahay isang Tuhan Yesus. Amen. Insan pamborso ko sanang kaswabon, kumadati din sanan. Sikaw tako dot pangahakan na kinarahingan tu kaswabon na bayno kano ta kakagud kapag yampay mayad kasi sanit ti. Paingkan lagi kadaw, timpo dendo nga kaindalanit maraton bacaan pemuridan haron na pohot ralan nga suangon nga ito kano po daharon na ralan. Kaswabon na pabay no hom tulo na pa panambarasan dati nga aratan no kupitong kiadan. Tumbayaan ako dat insanan to kano po nga mangilag toko ti mada toko da kawaya ilo komondot pitong kiadan. Ino pwede kaswabon kanihab nga nembulayan dati ot paingkuran ang kuot kasalimpunan da pilisihan dati maya iti usay tandu gisom bokasuang tokot ti komon da pikaruhangan sayra dot ay haron no hipiniubasan toko mantada piyong bolutan minid dating irinan dad sayra no pakasuang kahirid ay alam perkawinan nga kanuh dad momonsed ina pay pikaruhangan nga kapirati. Sayra no pod kapirati nga kapikaruhang kapiubas dando kapiubas. Sayra na kapiubas ay so na dandalo komondot pitong kiadan. Yadi dari bagi. Hari borosot demalayud tak kenal maka tak cinta ka. Tapotiri nga haron gimat ay kanta-kandot sayra nagindad katutun to kapiyo nga tokondo bila sudah benar-benar mengenali tidak pula cinta. Sayra no pondad ay katutun kananda dit sangulo ni di nga no kanundo ay haro pohit lobi kasanong ko iyoho demontok dia ka rala ni manap mitang kiad rala ni mada dia tunakuro katutun na di siya dia kailon na siya dia kailon na kababayuhan no di siya orahyan mitang kiad gindo ka nga asanong parito it miyang balut na gibo atumbayan ako dat ipagilitan na po dati ti hom
gumu ni kombalet putus cinta di tengah mulok-mulok po. Salina yasam impiro kayad putus cinta. Ih, ay lanom amon ni kidtulanid putus cinta kabaing kuro, Imelda tati impiro putus cinta. Impiro kod ay nuridi no kapisolihot boy pirin ko girl pirinom kajadi nagidi kapiyadi. Ay mati aramay dahulu nagindad ay kapisawo. Nagiit misisinta nagid aputot nga tok ay nggorit no purimanan dahulu nagindad kapikaruhang kapiyo. Jadi ilon dadid aratan to kadadid lapitong kiadan. Harasongulunot ay karani antakandot. Uy, ano okira to ano okirad impiron naputus. Iya minamutus ay Elda Enruko, iya pinutus Harasongulu nakaranid ay antakandit pekerja kod estate di lain. Mantado pinampangit sumandakid di mo. Iti napadit mekanik ket ay moy angil-angilem ay sedi ho kaki tu ikomondat no basit i bandari tulun idihom ikomonda tulundat agak sosial kala. Agak sosial. Jadi panarita mo ti siya pengalaman di siyo iho napadit ay insan ako nagid bersinta ka. Mayo ko nadidit tanakwagu pututo ngatok koy lumonit ngay no kabong ko ngay no matoh det dalano mihad kasyo mihad. Nalingo si baginawo kumenduo putus kagu mihad po nga ano di nakabontong nga matad ikumenduo la kasyo. Kumatalo to gumu nagi kumatalo putus kagu. Ako na di nakayhada ikumatalo ka. Topot kari iya kayo hit asaro naman putus ho. Ilanom intalo ko ingapat ko ilimo ko ano o intobom impiran naman putus ho nga hingga mag-aarwali did iputusan kay mamutus. Ipututan ko mamutut hingga hot tumano dapat ako napurimananam hingga ho arwal. Iya kayo ho pututan ko, iya kayo ho mamutut. Harga dua na pakarualan ni ditya digi. Nga sakira na podat idahot na pod kaubasan haray matiga kapit may uhatot paing kuro ko namaditid numano ko pututo ka putus sinta ka. Nga simbar ko na pod sakira pututan ko no. Kumbalo ko nakakitad isaot boros at iyat untuk man po malayo lagi to miagal yadit yadit jiwang-jiwang kada man boros malayo bo. Untuk apa kita bersedih dengan orang yang tidak mencintai kita. Ondia. Iri natubat montakidit iya kayo miuhang-uhang na putus. Muhang kono di sumandak te muhang kono di tanakwagu. Si gagam pututo kasyo. Nga mihad ko di orwal ginawo.
nganu di kai hadanud montok itu lundat pus dia, basug gitu. Milay komandat basug-basug yu bayted di bo. Nu di hot kaupusan nu siya ay siya opus dia. Nga ay opus aku nagyasya bo ka hirih nagyahit iri ni kay hadyad di bo. Eh, nga tapoti mah nu di mantok ko dat ay maginupos idi tulun dat opus dati. Ngono po tapi kada minamangun nu di manud opus sorogon ay rogon opus dia. Oho tapot ay kinorohingan Yesus opus dati gisambut kasapi siya napatay muntok dati. Nakuro dito mupus ka nagidi rogon ondia. Oh apakah mo ti sinta-sintad ngon po tapi kada minamangun oy. Piagalon to koy rogonom kinorohingan. Ino pa'y opus dati nga kinorohingan. Ino pa'y rogon nga opus si dati nga momorutum mat tomodon. Jadi nu di kaupusan nu di rogon dot momorutum idia. Patut to opus to kod kinorohingan. Tu isiano po nga opus dati. Nah, jadi ende bunga bukan sakuntum, kumbang bukan seekor ka. Iri non dahit paging sasamo di bo. Nga topot nu di man to kod mogi hadidit tulun dot opus dia. Tinong kiadan kapagadi nga ay siya opus dia. Piagalon na po di dati kinorohingan ng rogon. Tokoy apatut to opus sorogon. Tokoy apat iyo di basug nit mupus si rogon tu. Okon ka opus si siya dati. Moy na pamirumbak. Moy na pamirutum. Jadi kumoduo ino pa'y kapaguludi nga imoborosot mitong kiadto ka. Imiuhang-uhang mati kamuan tokot ti. Naru pati sarita dati. Kumoduo piay siya kaborosot aku opus dia nga inapohi kaboboyuhon di siyom ay siya opus dia. Paing kukuro. Muhang aku dia kasiyo nga haroy matulun da suwaid ay pono ki sayang-sayang. Isay da ko tiyod di. Mentang-mentang got ay milik bersama pobod apa kakawin ka. Mentang-mentang diom ogu mu di hot sumandak ogu mu tanak wagu. Haron gimangku it. Soroku di tanganak sikul po bo. Ay maya kunod. Koni ko kiuros ko piyahit tambalut. Nga monikid po di tingkatan nga haro sumandak kisyo. Tingkatan 1 haro, tingkatan 2 haro, tingkatan 3 haro. Oy maya kuno siyo hoy. Iri nakanto talintas siya di. Iri naman to talintas siya di. Ikinongkoro iri wo. Iri di kakuan dat agumo di paminat. Nga imoy uhang nga kulom na kuragari to iya di. Siuhangi kaylo piad harhot tambalo tasway nga siuhangi. Nga iri na dagay kamondat perjuangan kantor itu di bo. Wah, jadi sairaan pun dod
korikot tokodit ino po hit pitong kiadan dat antakan dat boyfriend girlfriend naging ay manguro boh, no di kakuaan kan. Okon ikaw mo minsuho boh nga nailan dati di ko nihabot irinot itinopopyong balutan nga isaralandet mongilo toko monoinu toko monoryuk toko det aku kurodang kuot kaboboyuhan dit tambalut dati di. Tu isyo no padi nga iri no matiit ay karuhangan dati gisam ti kapatay. Isiso walay, isiso tadopon, isiso akanan, yudi. Jadi sekiranya padi akaon tokot iginaw no harahit ako piyontok om tokay papasala det harati kamon da pitong kiadan kita putuslah kah. Kombal ngay ben naputus boh. Susuay mo tigahoy. Iya di fe boras kudi nga iya na paputusan nam ay agati mo ti dayata puri mananoy. Da oruan da gen da ginaw no muhang boh. Wah, jadi korikot non da di kamon da pitunangan, kapitunang. Tuman da podo kayud ay pendapat pendapat to kono ti tuman da podo ko pendapatom o bulih kad ay putus tunang. Tega haro hi pagilitan dati det haro pengalaman det putus tunang. Nga siyaw dat sakirana mamurahait nasuhat di laid nga awayaan to kano batid kasuaban na bahay na mo. Paingkurad ako to saraw, buli ka. Ino pa'y nailaan ko nga iti pertunangan kudi nasampatan no minangintang itulisan no ro no buat raet ka pertunangan nga memang haro. Iti pertunangan nga isuot tukad da kalimpupuson da mongimuay ko mongiloh kodit tambalut no itunang no harinang kud isiyo no po nga tepat kopiyontok apatut dot onuan no sebagai onuan no tarimuan no sebagai karuhang. Kamuan na pa itong Pinay nga isuang pop timpu dat ay kapitunang opurimanan no padatid memang ga milo om miloy pututon nga akon makamo minsuo ako milo hipututon irinay kamuan dat sira no pon dat arikat na ganda pitunangan hindi nga sakira no pod ipilitan dako ikusay ko tondo mundur tanpa sebab yang munasabah haran da dandad kontok ka. Kontok imo tigahit nugya pemuaran ti talik talik boy ti di bogi talik nga hari madi agayo himi kontok mundur no pati kusay dat alasan yang tidak munasabah nga ontok kosongina na karabaw isay po di mundur ti odi sangina na karabaw bayno moy nakantad apat na ribu sanginan nga haro nagipasangan dat magano kaputusan dot miampay keyakinan da madai ditalik antakan dat minitunang ko ho nga ako'y ayahay minagano ditalik. Nga ay sebo salad di bo kapusus bagian do rid mitong kiad putut nga sakira haro kapiyahit topot kapiyad
Ait anu milo, mundur na di ontokin na lah. Nga iti napapitunangan titik akhir tukad da kalimpupuson dat mangiloh tako harinangkud inopohit tunang toy kapasangan dati di nga kopiontok ya di kopi hunung tei ko kangam dia dat sumuang isuang ti karohangan. Jadi ki, nah jadi harage ti pasangan dat ay sakira misuai katumbayaan, misuai ugama, kadit tambalut nu kanu di misuai mati ugama tatihom pendirian kuno po nga ay iti na adventist sa ugamaku kanu. Nganu kadi tambalut nu tumanu do ko dia sumuanggat SDA ka. Mononsogi mo titi mononsogi ti atapot kapiyo nga ay iyati nga koy lohi dat misuai no pakatumbayaan masusaan mo ti kaluarga. O kani ko isoot ay okon iti na pamiyaga lo hugama nga okon ko ay menjanjikan kebahagiaan nga o sanong no mo ti miyaga lo katumbayaan. Eh, ya topot mo tiri. Jadi kabatos no pay tambalut nu sumua nga kunda ugama nu ka. Bobos so sanong isuanggat timpud pertunangan kasuang na siyo. Manu na pohi orongit ano pa siyo sumuanggat ay isuanggat timpu kod kapitunang iti na kaputusan ko ti mitang kiadto ka. Tu nakura tu haratu kaubasan mo tid apa kakawin nga okunan na po ngay okunan ngay takono po. Okunan takono po. Tumanod ko, tumanod ka. Nga ako na po katanod dat apa kakawin, kakawin ko na nga kay na tumanod. Mano di puto nga nakakawin ko no. Nakakawin ko no. Sira na po na misuay katumbayaan, miyagali na buras ko tinud, itinapot miyagal katumbayaan nga okon ko hatus piatus sa ay saot kabaling kahangan na pikaruhangan. Nga pay maha-maha no dando ko piyod ko imisuay katumbayaan. Imiambalut ko naging misuay katumbayaan inumon nga misuay no. Manginom buat mosisit tambalut nu ako ya. Manginom bitong poit-poiti tambalut nu ako ya. Misuay no. I keluarga may karikat ti hirid keluarga di tambalut nu may intutun pakanon ko. Aya, dia tidak makan itu. Kah haron itu di hiri nga opuri manan nu may masaala di. Dahulu nagindad orikatit ay tadaw tagayo. Nga mantad ka misuay katumbayaan ako, iya manukod kumawin hirig gereja no. Itambalut nu itunang nu nga manuhi kumawin hirig gereja daw. Jadi pengkura diri tiad di. Rikat nakaguhit pangakan-ngakan. Napohit bakal lo sawa nu nga manud dit hara takapalo kulit. Nga iya amo. Manu isiad haray Moses. Nga iya amo. Hiri nga okito nad harono hit kapiuludan do hiri mo. Jadi tempo dat
mitunang harana poy topot kopiad kopientok om ay say sala dat putut ngasuai nagya pandangan to ket putut to pitunangan mo. Putut to tunang no nga suwahay no pandangan to iti dit ino pay pitunangan idim kompom no dak kumawin. Iyad di ba? Saro ko gadi iti miagal ko pentadbiran da gereja. Ino pay pitunangan idi nga miagali di iso okes dat korikot tahiri lembaga gereja. Jadi korikot to padhiri lembaga gereja miagali ti perpindahan keanggotaan. Perpindahan keanggotaan. Korikot no padhiri ino pagianday mundalih to keanggotaan idi nga sumuku to di bendahari undalihon dati. Ayo konsyo sumuku to di setia usaha gereja undalihon dati sukuon nanda siyohit setia usaha gereja dati da lain. Iri borosan ko napad iri na pa nga boyfriend girlfriend nagil hati adi. Jadi setia usaha katakan da ihan na pa nga mundali hokod hilad ulo dusun. Setia usaha sinulihan setia usaha ulo dusun humubung nanda di setia usaha sinulihan dat makiundali hikuat keanggotaan da hiti ka. Kamu na pa nga midayti nga boyfriend girlfriend nagilaki. Tarimoh nanda dit gereja sinulihan ni surat bincangon nanda hiri lembaga gereja. Mundalih ti pamadi siya dilad ulu dusun ka. Kori katiri lembaga gereja sah ka amu. Amu po gi. Kamu pa nga kori katiri lembaga gereja iri na mitunang pitunangan. Pertunangan bukan perkawinan. Apagi baras-barasan hiri lembaga gereja pausulan nagindad hiri jemaat iri nandad harit bacaan pertama bacaan kedua. Jadi kari katapenda di hiri jemaat ay tarimon dati tarimon. Na tarimon na dihom sah. Hiri na di kawinan nakakawin na di hiri. Kamu pa nga piambalutan pertunangan perkawinan. Miagal pa di perpindahan permohonan pindah bincang di lembaga gereja igitan na may hirid sidang tarimon kamu. Hiri lembaga gereja sah na kamu amu po. Jadi pertunangan nga din hagi napay pertunangan nga okon po sah dat isa opi kawinan. Pertunangan nagyari. Ino pay kakawin idi nga nakunan na dit sidang kat tarimon to kay siyad mundalid hilad ulo dusun ka. Handia gi. Sayra no pa di kakawin pengkuro. Aratan ako pitong kiadan kamu tilet ay tulupan ng barasan dati kasawa na bayan okay. Sayra no pa kakawin nga ilo dadi ginawa dati. Aratan to ko dadi let pitong kiadan. Naboras sa iswangga maliaki buk kedua ayat kapadamonom dot boras sa pakinarahingan nga aratan ako ti pitong kiadan. Aku membenci perceraian kasya. Ilo nadagyahi ginawa dati iswang dati karuhangan. Lisin L. Ay ito po ti okay. Sa kiran po motosikal lisin L ko na po. Nuno. Uli mangigit ta panumpang. Sang ulun no.
sekira lisin L, ih, kanu pod pihom, wah bulinan lah. Bah, jadi kinorohingan no po nga tani siya kadaw ti pitong kiyadan. Tok anaron na ti topik kuman ko pihoy gi. O kita ko dilat may piamu kano ngay manto ko kago lah. Saira no pod ay kopi karuhang nya gali na ray tanto ko di kasuabon ko nihab. Mumba limotid mimbulay ginawod ay haro timpu-timpu ginahon no po dati nga kosoro mitong kiyad. O kon pondad ino pa'y karuhang no nga nailan no nagidi kapio kaboboyhon ni siyo. No kitoh no nagidi kapi lasit ti siyo. Nga hirinad haro timpud ino pa'y ginawa dati nga kosoro mitong kiyad, munong kiyad. Nunuh nang kugyahot ay kakuaan iti pikaruhangan tu kosoro mitong kiyad. Tudi siyo alawa, awakas, alumis takitano. Iti no po mitong kiyad, pitong kiyadan nga okon ni kasabap dat alumis. Sakira no pod iri sabap po pitong kiyadan no nakurula artis sa tang alumis tamad tu gumo mitong kiyad. Sakira no po pailihon dati ti pitong kiyadan da sabap pot linumis. Gumo tamo dila artis sa ang alumis tamo da mitong kiyad. Komo po nga iti no po pitong kiyadan nga ako ni ko sa mata-matad pasal linumis. Nunuhod kayo dat ay imanapot bo. Apurimanan ti ka momonsay da ko kosaro mitong kiyad. Nuno. Nako kita suway. Nga haro piyahot ay simpanan nga madai tu monong kiyad dit sawo daw. Haro piyata kita suway. Ay, agat ti topik dati kasuabon na bay no. Nga gumo gyahot at kakuaan nila mitong kiyad ilo bo. Haro mitong kiyad dat sama adad manud iyaw tumong kiyad kay orohian dat popotong kiyad. Abagalan na pangakan-ngakan. Iri nga iso milad popohondom datid ay kiginawot ay tumong kiyad. Sukup pamakan. Kuritusin tok haro himo ti kapitong kiyad sabap dat kausinan. Haro kahaharan tayaan na wakon. Kada to kano po borosot ay narikot tadi jodoh hiti na jodoh narikot ka. Alasan no ri. Borosot to mo diri okon ka sabap po jodoh iri bo. Mimangga mada kano di. Iya di mari. Nembulaya ni dati di ko nihabot miagaliti ko boboyuhon. O bintogod. Isaygad manuhod ako o bintogod tamod. Itit kakusayan ti kakongonduan. Tokoy. Ihati nga ay orohian da togodon bo. Kumano po nga ako no po orohian da togodon kadagya po nogod. Kadad o bintogod ko piyo.
Perlu hibeget itu tumugod bunga mila na po pususon ni akad dati tu tapot ti mo ti dari kapitang ki adat boronguson to mo da karuhang among ira tandu ka kusay bintogod pi o bingihad hara kana kapitang ki adda sa bapot o bingihad yadet aku pa di nakarongod ay kapitang ki adda sa bapo logihad nga guntogod na pohom haro itarangaw kulhan kapitang ki ad gayanakan jadi aku nakarongol lah haro gayanakan lah nga itinopot kamayandot nu kadi da malayo nafkabatin nga kagumuhan ni mati ih iri pagi naretan na imbulayan dati kanihabot antakan ni miyambalut togi om umbal-umbalani mangilam o si hati karuhang nu kamu o si hati balalay gaja daw kamu ih isay na koy lo kakawin na di nga pailingongoy di paingukuron na di iri no hit aya om nuridi manuh kadi tumangkiad nga atingayaman palad ay paingkuro mangilo ih kayla kao na bandad ay sampipi na nangasukad kayla ay laan na nga ay ato po ti mati dat iso na pamantad ay pitangkiadan nga iti pikaruhangan dat inapay kusay nga kanud ay dot nafkabatin kumatit kongonduan ki topot kay kongonduan ya di mari ki topot ti mo tiri kada toko pokomuo-muo iri tok topot ti mo ti om gumu ikadaw keset ay pitangkiadan sa bapot arot tulun da suway arot tulun da suway ki iri na kapiyahit miyagal lopod pananudan dati kumakinarahingan mo nakurah tu ay kotongkiad to komantad da kinarahingan kakuaan na pa nga haro kinarahingan dati da suway nakura tu sumaliwan kamantad dat hugama nu kakuaan na pa nga haro katumbayaan nu wago iti pikaruhangan nga asaro nagi dat kawaya da miyagalid di nakura tu kadi opuso di karuhanu haro kaupusan nu wago ih to palad gumu na hoy ki hari naretan di kanihabot haro nakita kud naretan dat mentok na po ti kongonduan nga it masaalad it amaganak iri nga iso iot ralandot onuon da tulon da mitangkiad sawon nagyakagud dit manangiwan tiwanon maghihom ka na gid da suway ka nga ay lanom isayat ay masala ikusay kay tando nga kagumuan na pod sayrad ay soot tanganak nga ini tando a pasalawon iri net pasalawon da tulon iri ni okitoh da tulon ilo matandulo ay maailanom isay kapiyo hindi ih jadi haroy mo ti kapiya kaparluan dat ay miyagal di mangilam dari sudut kesehatan mo koni ka ikatingayaman to iti tu ay iso imantad ka daw ay tadon da pitangkiadan nga iti ni kadaw kasehatan dat pikaruhangan na sayra da kakawin
Tingkuradi mangilo harohi jabatan keluarga dati pasar kozani mai do ko uhotai siya paingkuradi mangilo sitar. Oke, jadi iti no po komondo pitong kiadan nga kinorohingan nga aratan ni siyo. Ilo na dahot mitanan da giadati. Komoyondet ino po hit cogan kata kadida malayu nga aratan no ko pitong kiadan. Iati no po'y nakakawin mikaruhang nga ilo na dalot igitan dati. Matumbayan ako dot gumo iti pikaruhangan na nababak harohiit nakasign na surat cerai harohiit ahapon nasaho pitong kiadan nga harohi kiginawon na gid mitong kiad nga sorohon na dati dat kinorohingan nga madai mo tilap pitong kiadan. Ay siyo orohian bonci aratan iati da nga ilo na da karatan dati wo aratan ta kadalo pitong kiadan. Songkuro nang kuot ay kasinduol at iso o pikawinan hinggod ino po pikawinan dati di nga no koimpun mentada miuhang-uhang. No kuro tu miuhang-uhang kau na digulum sayran na kapikawin mitong kiadi. Haro dahot piuhangan da kau digulu kapirak kasari alumisit piyo dondoh na padim pupusan di dan iti na podit ayat na ti banit isuang maliaki duo ayat ko po damonom nga pinopoylo kumadati dat kinorohingan na po aratan iti pitong kiadan tu iti na po pitong kiadan iti nga popokito dat iso it karaton isuang na kaposyan dati. Okon no ko arat iti awayaan dumiagal iti nga inagi kadawi o sunsudan montok ko isay no pohit kampay dahiri nga haro lebih pondod kumala tanganak. Ila tanganak nga haro timpu-timpu mogiun tatali no tanganak mogisangi-sangi sakira na pondod haro masalah pikaruhangan dati gisem kapitong kiad nga kasian ila tanganak hari timpu-timpud oroitan atatamaan di tanganak kasuai. Ina po'y panama tama delom imolohing no kapitong kiada molohing. Status nah kada borsad itanganak ihati piatit nongokolo tau iti nongokolohing nga asaru tokod karai ti lokomunda status ki. Kau pi gimana cari janda kando cari janda kongonduan kau pi gimana cari duda kad di kongonduan niau kadao komoy po nga ino po hit o insok ko hilom kaubasan na po itanganak ini tanganak mada to kanadad itanganak nga kausuy di awayaan dati isay na ko ilo dat kapitong kiadi molohing itanak nga no kapitong kiad no kanda dit tulun-tulun dat itirpo sarili ay katurunan mo ti di lolod ay mitong kiad ka. Yadi kaubasan mo ti yadi ti tangolun iti orang kampung katurunan mo ti lolo ka. Entay pogi nga no kapitong kiadi molohing mitong kiadi kagulo tanak
manangaki malo nga mitong kiadi ka hirina dad inapoy ongin sok nga itanganak, jadi okito dati dot ay iti no po pitong kiadan nga kinorohingan korohian nga hari tuhot tot paingkuro nagyan dad nakopia milad salamaton ni keluarga, namilad namilad mitong kiad bobos sa badadahay ti nga namilo ka. Orikot no hidi musa, day musa manahakot surat cerai di tulun-tulun daw nga mantado kinokodoho idi ginahod di tulun-tulun daw iri no di kakuan dat onway na siyo. Nga haroy mo ti ot ay kaboling kahangan do hirid pati lamusid di. Nga aga to mo ti manto ka imbulay kakago. Bah, kada to kono pomusarolot mitong kiadin lobo. Manto kono igitaylot ayt aratan no kupitong kiadan ka. Ilo nadasorhon dati harupiahit kasindo lagi nod isong pikaruhangan nga umbalan no pod tahan tukul. Paingkuroh piya nga maanto kono po sangalan no po. Manto kono po hit Ouruan to kopiad isang pikaruhangan nga borosan no pod hilo no po sorgam ay so no iyot ti kaano pula. Mahano po umbalan to kon insanan to ket ti nga hari ginawod katahambad miagalit mitong kiada to soro. Tatap no daharo hiri nga mandati tingalanay dot aratan no kupitong kiadan ka. Ilo na day ginooon dati ilo na igitan dati moy ino po hipikaruhangan nga patilambusot o girot kadadad haro pitong kiadan. Sakiro no po borosan no daharo masalah keluarga hingga keluarga hiti pamagunan da ay sa masalah. Haro no po ngay nga amo giagal. Mungkin dahom masalah miagal do ko masalah ki. Borosan dot kaboling kahangan no padahay mi karuhang nga tusin. Nga di latiah gandaw suay no di siyad ay masaalad isuang keluarga. Duki ni sampit suay no di siya masalah. Tam pinay kubil suay no masalah siya. Hingga di keluarga ay sa masalah. Masalah no pod kaboling kahangan no pod isuang pikaruhangan no mangirad nuno. Akawasikul no haro hi kaboling kahangan pikaruhangan. O lumis wakas mi karuhang haro hi akawas pangkat no o gumutusin o gumuhot kahaharan. Bahkan no osotia kopiad isuang gat ay katumayaan haro hit kaboling kahangan da pikaruhangan. Bahkan no mo sitar piya. Imam, nabi-nabi hari masalad isuang pikaruhangan. Dahulu ta kanagi diatid timpubay no. Jadi ino po di pagangatan nilo nga may to konolot nulo aratan no kulo pitong kiadan ka. Igitan to kadalo. O may to kono won sayad ino po hit pilisihan idi nga poimpasi isuang da pikaruhangan. Tomposiyon to katit blisi kana po lasinding di konsikahan production nga hidupi cinta. Tomposiyon yedit matay na dahit piuhangan diri nga umbalan nagyad manampasi. Paingkuro na poralan.
moed ino pahit piuhangan na ko mikaruhang nga hara kasari. Bah, ayah, naru pakasarit panamarasan dati kaswabon main hoy. May to kana tampasyo pikaruhangan, maya do lisi, tampasyan dati ti lisid isuan ni po pikaruhangan, tu kinarahingan ka daw nga ay orahian iti ka manupitang kiadan. Ada cinta dari surga yang tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Karena kamu, karena aku, ku berikan segenap hati. Hidupi cinta ini lebih nyata. Cinta Yesus mendorong membuka hatiku agar mampu jadi satu berkat. Cinta Yesus berkobar di dalam hatiku, sebarkan cinta ini pada dunia. Ano misisa takad iswang sa mga. Kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikaw dat kaswabon diti insan pakagun nakaway ay had panambarasan dit palumis nga agumuot apangkal at iswang katindalanon lobi pandamontakot pikaruhangan. Sumambayang kumontak ko insanan nit mikaruhang makikinangaw iswang kay sisanit ti halipiad hara kaboling kahangan na kaposyon iswang pikaruhangan nga kada palagoso irogon dat may panumpalid o may pangusa bisambo ina pa pikaruhangan idi nga ababak katutukan na pa na nga pitang kiadan. Ino pa dahit lansanon dahay nga iti pikaruhangan pati lambus kasari o kono ko dadamot ti haid angumulok nga gisamot ti kalahing bakan nagisambot kalimpupusan na kapasin dahay gisab nagikarikatan kumendo. O gumu na pohot ay kantakan di momonsed ihay na pa nga kiginaw damitang kiad nga may nahay anwad panghupan gisambot haro kasari ti pilisihan iswang pikaruhangan irinday mamusus dat santa bi pikaruhangan dat amu danda akutut amu ababak. Anway nagyahay pamusarandi asimbayan gisa mamila yahay mamuhondom dohing gahi karahian hinggay apatut da pendalanan dahay iswang dat pikaruhangan. Konsikaw Tuhan tu manuy hay ahako datado do bayan iswang tindalanon buruon nagi kalidasan dahay gisam mo kapiruba kagwe hay dat kasuaman da suab. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, konsikaw kinapagyampayan dati kamo na pa nga kapiruba ta kakagod kasuaban na suab iswanggot kinapagyampayan dati siyaw da sakirad harano hiburasat kontok ginakotodok ko ginawo tay ko kasindua la ginawo inako po kinarahingan mambarakat kasari dati. Ada cinta dari surga yang tinggi dan dalam, tak dapat